Aku jadi guys es krimnya. Aku mau makan es krim dulu. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Mantap. Nyam 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 nyam. Halo guys, ini Gavin mau mainan Papi sama Dede sama Jojo. Cetakannya ada apa aja nih, Vin? Cetakannya ada binatang laut, ada dino, ada binatang-binatang, ada es krim. Banyak ya, Vin ya cetakannya? Iya. Ayo, Gavin mau nyetak apa dulu? Nah gini. Es krim? Iya. Ya, cetak es krimnya. Gavin, Gavin. Aku nyetak apa nih, Vin? Aku mau cetakan es krim dong, Vin. Iya. Pinjam, aku minta. Ini aku mau bikin juga. Aku bisa loh bikinnya. Yang ini. Mana? Ini Jo, pegang Jo. 1, 2, 3, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, the angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah air. Jadi es krimnya nih. Yeah, aku jadi guys es krimnya. Aku jadi guys es krimnya. Aku mau makan es krim dulu. 1, 2, Nyam 3, nyam 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 splashing nyam. in the sea. Nyam nyam 4, nyam 5, nyam 6, nyam nyam. naughty little chicks. Mantap. Nyam 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 nyam. Swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, One, two, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini lumba-lumba ya? Oke, jadi bintang laut. 1, 2, 3, splashing in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Bantuin lepas, Here Vin. comes number 10, the angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Jadi bintang laut Cici. Mana coba, Bun lihat. Oh iya, pinter nih Jeje nih. Iya dong Bunda, aku kan udah pinter, aku diajarin Gavin. Oke. Habis nih benang laut hasil karya Jeje. Gavin lagi nyetak apa, Vin? Nyetak lumba-lumba. Hah? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Jojo nyetak apa, Jo? nggak tahu nih bunda. Aku masih bingung. Aku mau nyetak apa ya? Aku mau nyetak dino aja. Oke, cetak ya, Jo. Oke, cek bunda. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dino, Gavin, ambilin Dino. Dino, belum jauh sekali. 1, 2, Oke, terima splashing kasih. in the sea. 4, 5, 6, naughty little chicks. 7, 8, 9, swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gavin, Gavin, tolong buka Vin cetakannya Vin. Tolong bukain. Oke, jadi nih Brontosaurus aku. 1, 2, 3, Wow, hebat nih Jojo nih. 5, 6, Iya dong bunda. naughty little chicks. 7, 8, Gavin mana, Gavin? Belum jadi-jadi. Dolphinnya? Ayo dolphinnya dicetak, Vin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini dia cetakan dolphin Gavin. Wow, dolphinnya gemuk banget, Vin. Dolphinnya gemuk ya? Iya. Makannya banyak ya? Oke, ini
Bintang laut punya JJ, Brontosaurus punya Jojo, Dolphin punya siapa? Mana Gavin? Punya Gavin. Sekarang Gavin mau cetak apa lagi? 1, 2, 3. Es krim Vin. Kasih si Jojo masih JJ kasih es krim. Naughty little chicks. 7 and 9. Swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gavin lagi bikinin es krim buat Jojo sama JJ. Sabar ya Jo, Je. Sabar ya, tunggu ya. Splashing in the sea. 4, 5, 6. Naughty little chicks. 7 and 9. Swinging on the vine. Here comes number 10, an angry mother hen. 1, 2, 3, Itu buat siapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buat JJ, udah taruh depan JJ. Ini. Ya, bikinin lagi satu buat Jojo. 1, 2, 3. Splashing in the sea. 4, 5, 6. Naughty little chicks. 7 and 9. Gavin, mana es krim punya aku lama banget deh. Aku kan pengen pakai es krim juga nih ke si 1, 2, 3, JJ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, akhirnya jadi juga nih es krimnya Jojo nih. Kasih Jojonya. Nih Jo, udah jadi. Oke Gavin, terima kasih. Aku makan es krim dulu ya. Oke, ini Jo, makan. Splashing in the Am sea. nyam nyam 4, nyam nyam. 5, Am 6. nyam 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 Naughty nyam. little chicks. Enak Vin es krimnya. Terima kasih ya Vin. On the Iya. Sama-sama. comes number 10, an angry mother hen. JJ es krimnya belum dimakan. 1, 2, 3, Oh iya 4, bunda, aku makan nih. Aku nungguin Jojo dulu. Am nyam 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 nyam. Am nyam 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 nyam. Am nyam 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 nyam. Enak Vin. Terima kasih ya Vin. Sama-sama. Splashing in the sea. 4, 5, 6. Naughty little chicks. 7, 8, 9. Swinging on the vine. Banyak kan? Here comes Mana coba bunda lihat? an angry mother Oh hen. iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Wow, 7, ada 8, bintang laut, ada lobster, ada apa lagi Vin? Ini apa? Octopus. Octopus. Terus ini? Singa. Ini? 2, 3. Baruang. Splashing in the Ini? sea. 4, 5, 6. Papiting. Kepiting. Ini? Lumba-lumba. Ini? Kawinin. Ini? Ular. Ular. Ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Jerapah. Jerapah. Ini? Badak. Triceratops. Triceratops. Ini? Dinosaurus. Brontosaurus. Brontosaurus. Ini? Papiting. Kepiting. Kuda. Kuda. Kura-kura. Ini? Lobster. Ini? Askunya. Es krim. Wow, ada banyak ya Vin cetakannya ya Vin. Iya. Jojo, JJ udah paham belum tuh tadi yang disebutin Gavin? Makasih Gavin. Disebutin semua. Aku sudah tahu apa aja. Cetakan yang tadi. Oke. Kasih Gavin. Sama-sama. Oke. Nah, Gavin sama JJ Jojo kan udah selesai nih nyetak ininya nih, nyetak apa pasirnya ya? Iya. Ya, oke, sekian dulu ya teman-teman. Bermain pasirnya bersama Gavin sama siapa lagi? Sama Jojo sama JJ. Nanti kita video selanjutnya ya. Dadah. Muah. Assalamualaikum. One, 2, 3, splashing in the sea.